Miljana Kulić, jedna od najomiljenijih reality učesnica, pre nekoliko dana hitno je primljena u Klinički centar Niš, gdje su joj i lekari hitnom operacijom i vađenje slezine spasili život. Do komplikacije Miljaninog zdravstvenog stanja došlo je zbog loše urađene operacije smanjenja želuca u Turskoj i tokom operacije u Nišu izgubila je preko 2,5 litra krvi. Njeno stanje se dosta poboljšalo, svesna je i može da komunicira, a njen momak, Nenad Macanović Bebica, se baš kao ni njeni bližnji ne mrda iz bolnice. Za domaće medije se oglasio Bebica i otkrio kako je Miksi trenutno. Dobro je, oporavlja se, još uvek je pod stresom zbog svega što se izdešavalo i kroz šta je prošla. Mi smo tu sa njom non stop da joj pomognemo da što pre izađe iz bolnice, rekao je Nenad za Pink.rs.